The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. If my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan ng atong pagpangandam ingon nga mga Kristohanon. As believers in Christ, we are mandated to confess our sins. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo o kita maibalik sa atong pakigambitay sa Dios, fellowship with God. Aron kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, gidapit ka, nga mogamit ka sa imong free will sa paghimo og desisyon, labing menuna yung danong desisyon nga imong
himo sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Acts 4:12, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Musa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa magkausapa sa imong pagdala kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya. Grasya nga padayon pa ang among kinabuhi. Nagginhawa pa kami, askil pa kami among panglawasog. Lanti pa among pangisip, kining tanan, gumikan lang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Busa, dakong pasalamat na mo kanimo Diyos. Na imo pa kaming lugwayan sa mong kinabuhi. Bani kami o Diyos, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, lamdagi kami og dugang sa imong kamaturan, aron kini among maggamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Aron kami kat-on o makaangkon ni anang Christian integrity. Salamat o Diyos ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. King tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Excuse me. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki na sa atong Bible study sa atong mga kaigsunan nga diha ni Kristo. Aniya na sab kita. Oh, by the way, kanina ang atong pagtapos dining atong tun-anan nga giuluhan og Christian integrity. Although naapay mga connected, mga sumpay pag yung mga points of doctrine nga ato pang pagatukion. O wa naman guni undang o anay pagkahuman nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw na kini. So mao na nga ayaw lang kabakag unsa mahutdan ta og mga pagahisgutan kay labihan pas kadaghan. Di na tumapas, iabot na lang ta sa rapture o kuhaon na lang ta sa Dios. So mao na ang kitang mga Kristohanon padayon. We have to keep on keeping on sa atong spiritual momentum. Okay, padayon ta ug ato kining kumanon unas tanan naghisgot gahapon og mahitungod nining kanang conviction sa usa ka dili magtotoo. Kumbiktahon siya sa Espiritu Santo sa diha nga maka dungog siya sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? So mao ka na magatulisok niya kini. It will hunt him nga kung mag-negatibo siya. Well, of course, when he has negative volition, then he will reject Christ as Savior. So, nasayod na po siya, pinaagi sa pagpadayag o pagpahayag o pagpaklaro nga kung iyang isalikway si Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas, he's going to kanang go to the lake of fire. It is that threat mo kanang hulga nga ingnon ta warning of punishment that maximizes the pain. Kanang iyang bation nga kabugat gyud as designed to bring about an avoidance procedure nga gitawag kini og fire escape. So sakit gyud kaayo sa usa ka dili magtotoo nga makumbiktar siya sa kanang sala nga dili na mapasaylo unpardonable sin, even though
he knows the gospel message of the truth. Bisag nasayo na siya. It is more intensely painful. Mas labi pang masakit alang sa di magtotoo to be warned. Nga pasidanan siya, kanang pahimangnuan siya about his going to the lake of fire o sa pag spending eternity there. Hangtod na bunas kahangturan. You see? Tulisukon yun siya. Hinoon, it is most painful sa usa ka di magtotoo to wind up there. Diya mo na, adto ka sangko kining mong di magtotoo. So mo kanang ang hulga, the threat, ang kanang pasidaan, bahin sa linaw sa kalayo, ug ang warning, pasidaan lagi o kanang pahibangno, bahin sa unpardonable sin, kini mo ay makapasakit o makahatag niya o kanang way pagkahilunak, discomfort ni ining mga di magtotoo. Mo'y hinungdan. They have all kinds of smoke screens. Ang ilang, they throw up like, I don't talk about religion and politics. Maganda yung sagat nga madungog. Or, mind your own business. Or, dili ko interesado. Well, pahinumdumi o pahinumduman na to kini siya nga naay adlaw moabot nga ang matag usa ka dili magtotoo mainteresado lang. The day will come when every unbeliever is going to be interested. Now, di man mulungtad kining negative volition. It's not going to go on forever. It haunts to death. Tulisok niya to death to the unbeliever. Ana sa Lucas 16, 19 at 31. Inundong ka sa dato nga tao. The rich man had his death and they had a great funeral. They wanted to honor the memory of him. Gusto nilang ilang saulugon, especially kadtong mga naka-inherit sa iyang mga kayamanan, iyang mga wealth. Okay? Apan ang di magtotoo, nakakita siya sa iyang lawas dito sa lungon. And they had a funeral and they buried him, mourned for 30 days. May mga ilang practice sa mga di magtotoo. Kanang 30 days, but he has been mourning for 30 days in torments na. Dito na siya torments. And it was just getting worse. Magkasamot pag yun ka. Grabe. Kadtong maong dato nga tao, may adto sa torments. Visayan atong torments ang mga kasakitan. May adto sa torments because iya magisalikwas Ginoong Jesucristo nga manluwas. Not because he was wealthy. Ang tanan niya mga kayamanan niya, mga katigayunan, gibili niya. He left behind on the earth. O karon, eternally poor na siya. Hangtod kinapobrehan na siya. Kasabot ka? And he has two requests na kahinumdum ka ba? Or you may not recall, Luke 16, buot niya nga si Lazarus, mutuslob siya sa tip of his finger in water. Nga mutuslob siya sa kanang tudlo, ituslob niya sa tubig and touch his tongue. Tungod kay ingon siya nga, labihang paita diri niining kalayo with pain. I am dehydrated. No to yung gingon. No, niya ba na pagkag unsagod ka, grabe kining ma-dehydrated ka. Kinapaitan.
It's very uncomfortable. Gusto? Ug ang iyang ikaduha nga hangyo, mao nga ipadahon ta si Lazaro balik, mao to'y ikaduha niyang hangyo to Abraham. Send Lazarus back to my father's house tungod kay doon ako'y 5 pa ka mga igsuong laki, lest they also come to this place of torture or torments. You see? Naahat lang siya pagka-compassionate. Di ba? Now, he knows 2 things. Excuse me. Number 1, it's too late for him. Ulahin ang tanan. Kaduha, it's not too late for his brothers. Dili pa ulahi. Alang siya mga igsuong laki. But, nasayod siya, if his brothers now, this rich man in torments, it is true of all unbelievers in torments. They have a very clear understanding. Klaro kayo nilang pagsabot sa isyu sa mayong balita sa kaluwasan. It is absolute. Kung makita nimo sa ilang mga naong, they know that if they don't accept Christ, kung ilang isalikway si Ginoong Jesucristo nga manluluwas nining kalibutan na, any unbeliever is going to wind up in the same place, dito sa torments. Kasakitan, dapit sa kasakitan. And ang mga di magtotoo in torments do not want anybody else to come there. Di sila buot. Kinapaitan dire. Ngayon sila. Kaya binimo, ang Lucas 16, 19 at 31, dili ra ba ni parable? Dili parable. It's never referred to as a parable. Now, kining dato nga tao is going to torments. And that is the warming up spot. Raw ka ng orientation alang sa great white throne judgment. The last judgment na. Ugikan yan ng great white throne judgment from there to the lake of fire. Ito na sa linaw sa kalayo, hangtod sa hangturan, adto na kini silang mupuyo, wanay pagkaiskampo. Where the unbeliever is tormented day and night, adlaw gabi, forever and ever. Ano lang na? Just imagine, hangtod sa kangturan, day and night. Hangtod sa kangturan, ang imong pag-antos. Karon, therefore, ang kanang hulga, the threat, ang pagkumbiktar sa dili magtotoo bahin sa unpardonable sin of remaining negative in rejection of Christ as Savior, kini ang magaresulta kini og dako kayo nga di ka mahilo na, great discomfort and stress. Okay? Stress. Piit. Stress to the soul sa kalag sa dili magtotoo. O kini gidisinyo, gituyo ni sa Diyos nga Amahan, and in the convicting ministry sa Espiritu Santo to accomplish that. You and I don't lead anybody to Christ. Okay? Now, it is God the Holy Spirit who does it. Nga mo kanang dala sa kali magtotoo ngadto sa kanang paggamit na siyang positibo ang kaubuton. Ang Holy Spirit may mubuhat yan na. Wa tayo mahimo ng mga tao. We give the message. The believer is working for the divine post office. He is just delivering the message, the mail. Iyan na lang hatag o gipada sa mail.
Unsa man ang message? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw ug ako, powerless, wa gyud tay gahom to cause an unbeliever to understand the gospel message. Wa, dili ta makahimo ana kay dili na atong buhat. Buhat na si Espiritu Santo ang pagpasabot or to convict sa unbeliever of the unpardonable sin. Trabaho na sa bala ang Espiritu Santo. Samtag yun na. So, this, kay kinigong buhata, supernatural. Dili hindi kasagaran. O ang Diyos Espiritu Santo may mubuhat niya na and He always does it. Kanuna yun na siyang buhat niya na when the gospel is presented. Now, ang scalpel, mao na ang Word of God. The sword of the Spirit is the Word of God. Naman na sa Hebrews 4:12, Ephesians 6:17, Hebrews 3:7, and following. Now, ang tingog sa Espiritu Santo, the voice of the Holy Spirit, mao ang pulong sa Dios. O ang Dios, Espiritu Santo, mao ang usanis iyang salvation ministries. Ang iyang usanin ng salvation ministries niya is to convict. Is His convicting or His pre-salvation ministries? Is His convicting ministry sa unpardonable sin sa dili magtotoo. Now, ang mga di magtotoo kay bawo nini, they don't know this. Sa diha nga imong ipadayag, you present the gospel. Some believers present the gospel to the unbeliever. If the unbeliever is negative, he will look that believer and take it out on the unbeliever. All the believer did was give him the gospel message. Mora na iyang kanang tulumanon. It is God, the Holy Spirit, that causes na makapasabot sa di magtotoo. The unbeliever is spiritually dead, God. Sa amin yung pakisabot. So, dili na itong buhat na sa Espiritu Santo. Kasabot ka? Now, He doesn't have an activated human spirit, God. Diba? Wa pa siya activated human spirit. Mauna nga siya unbeliever. So, ang Diyos Espiritu Santo, maoy kanang mupasabot. He causes the unbeliever to understand sa mensahe sa mga balita sa kaluwasan. God has to explain it to the mentality of His soul. Mao man ang buhat sa Espiritu Santo. Ang God, the Holy Spirit, always does it. Kanunay niyang buhaton ka na. So, ang responsibility is God, the Holy Spirit. Sabtag yun na. God, the Holy Spirit, siya mao ang mo kanang ganoy o mudala. He is the one who leads anybody to Christ. Not we. Dili kita we. Ang ato laging buhat, igor tas pagpresentar sa gospel message. Unya ang mapasabot na ng Espiritu Santo. That's God, the Holy Spirit's job, not ours. And the conviction, okay, ang pagkumbiktar sa unpardonable sin ngadto di magtotoo. You know what happens when people are uncomfortable? You know, if they are smart, they try to get out of their discomfort. Mulikay sila. And there is only one of two ways for the unbeliever to get out of them. Change their attitude and trust in Christ as Savior. Mo ka na ang recommended procedure. That's the only way to avoid the lake of fire. The only way to avoid it
Maura, bugtong pagi nga malikay siya. Ang di magtotoo, malikay sa pag-anto sa linaw sa kalayo. The other is, forget about it. Now, that won't solve the problem, of course. Dili magkasulban. Because it's going to come up. The next time God the Holy Spirit reminds the unbeliever, bahin sa may balita sa kaluwasan, from whatever source, or it's gonna come up with death. Then, it is too late. So the knowledge of the unpardonable sin, at the knowledge ang paghibaw sa eternal punishment in the lake of fire, kini gidisinyo, gituyo na, to bring about this positive change of mental attitude. Mausap untang kanang mental attitude. Mausap ang pagtagad. Nga diin ang dili magtotoo mausab sa iyang pagtagad gikan sa why kanang kadasig lack of desire, why kainit, where he wants eternal life. Kay eternal life may resulta kung siya usab sa iyang pangunahon, iyang pagtagad. Now, o ginumdumi, as a believer in Jesus Christ, ingon nga magtotoo, you don't have to put pressure on the unbeliever. Ayaw, pugsa. Kaya na may uban nga, mga magtotoo, nga murag, mangisog sila, murag, mo, ilang i-pressure ba? Ayaw. Do not have to put pressure on the unbeliever to make a decision. Ayaw. And don't ever try to put pressure on the unbeliever. Ayaw yun. Kaya ang Diyos Espiritu Santo maore mo gamit sa kamatuoran, pagpadayag, pagpaklaro, pagpatinaw kaniya. And that's what brings proper pressure. Mao na husto nga pressure. And by honoring and recognizing sa kagawasan, the freedom of the unbeliever, nga diin kanang maong kagawasan, ang volition niya, ang kabubuton, resident in his soul, nga siya unta makadawat kang Hesus Kristo ug dili mo sa likway. So, na siya complete freedom lagi. Iyantagan siya hingpit nga kawasan. Mo tuo ba siyang Hesus Kristo o iya ba isa likway? So, you're assigning to him something that's already there. His freedom of choice. Nasa kagawasan ng pagpili. And by honoring it, sa pagtahon niya na, you are placing the full 100% responsibility upon him. That incidentally is already there. Na nagodya. You are just recognizing the reality of it. Imo lang yung giangkon ang katinuod niya. You know, the greatest evangelist of all time had the worst attitude of all time. Numdum ka ni Jonah. Si Jonah did not want the people of Nineveh saved. Sabi ni si Jonah. Di siya buot nga, mga luwas ang mga taga Nineveh. Mga hinungdan, may kagiw siya, may ikya siya nga to sa Tarshish o run down to Joppa and got a ship. Nakita siya o kanang baruto and tried to go to Spain. No, they gibuhat ni Jonah. And he's trying to run away from God. Buot siya mo kagyo, kanang Visayan, mo iskapo, mo palayo. He was an idiot. He just blocked out his whole knowledge of doctrine and tried to run away from God. Bueno, to avoid Nineveh,
all he had to do was to stay home on that. Why try to run away to Tarshish? Dagan pa mag-adto sa Tarshish to avoid going to Nineveh. But, sabi mo, what Jonah was trying to do was to get this responsibility that God had put on him. Nga mo nga patuon lagi siya sa Nineveh, what on niya sa iyong una ang pag-adto sa Nineveh. So the best way to do that was to go to the other direction. Glain siya iyang direction, iyang adtuan. But awa man tumo kanang gaya, awa man magdugay. 3 days and that's it. 3 days ra. And he was back home again. Meaning panahon na he figured he better go. But he was burning with anger. He was burning with anger about it. Kanang sanay sabi niya siya, urot-urot. Tungkol siyang kasuko. Now, this is interesting. Kay diha sa Hebrew, one of the class just translated the first 4 verses of Jonah diha sa Kapitulo 4. It was evil. Nabihang kangilan pagkadautan. Kini maong kahimtang, this situation of the salvation of 120,000 people, mao to'y mga lumulupyo sa siyudad sa Nineveh. Alang kang Jonah, mga dautan was evil. Tiyaw mo na. So, he was intensely angry. Sabihan ko niyang pagkasuko, pagkalagot. He was burning with anger about it. Ano man? Because they were saved. This guy is weird. Weird yun si Jonah. Angry because they accepted Christ as their Savior. Just imagine, flat out weird. Yun si Jonah. And completely satanic in his observation in this situation. Nining kaimtanga. He is anti-biblical. Supak na siya sa Biblia. Mandos Biblia. As he could possibly be. So, God gave him a couple of wake-up calls along the way. Moto. Kay skapo ba ka sa Diyos? Moto ni tabo ni Jonah. Well, like I said, dinhita kutob sa atong discussion on this particular subject nga Christian integrity. But we will continue to take up more principles of this discussion sa sunod. Ugma. Okay? So we just invite you to join us and follow this Vic Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube. So, mo na nga ayaw si Piata ang sumpay kay kinadaganan patang pag-exportan. Okay? Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong patinaw sa imong mga kamatuoran ni adlaw. Salamat o Diyos sa imong wala kayo'y pag-undang sa paglihok sa imong grasya kanamo. You have been so faithful to us, O Lord. We have been so faithless. Nangapakyas kami kanunay. Mao nga kami, O Diyos, nagatuman lamang sa imong mando nga magatuon kami sa imong pulong sa adlaw-adlaw gyud nga pagi. Hangtod nga malukop na gyud nga mong pangunahuna. Sudlan sa imong pangunahuna. Sudlan sa imong mga pagi. Matod mo diyan sa Isaiah 55, 8 and 9. Your thoughts are not our thoughts. Your ways are not our ways. Matod pa nimo. Kay
As the heavens are higher than the earth, so are your ways higher than our ways, and your thoughts higher than our thoughts. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Liguna kanunay kining among pagsalig, sandig sa imong mga pulong, imong mga kamaturan, nga mo lamang kini ang among kalig-on sa among kinabuhing Kristiyanon. Nga kami maintain gayud yan ang Christian integrity, ginamit ang imong mga kamaturan pinagi sa paghahom kanamo sa Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ni among Bible study through the YouTube ugma pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kinta na magpasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.